Nina yuwikire kana niwa mulunja enienda mutebe kana masama na bikaba withia batesa sia kwikalanzi enienda omutebe kana masama bikaba bayi ebina ya kuona ngamasani kulika maundoni muthenya wa umundi ni thengi utabia na marondi no isa kele tinatinene ya undu kana maundu ala wailete kwithwa na mo kana kila chande kana kwikire kana edani we waku ni wadwa we waku wetawania ndwalangi nilangi bundisia yuluwa recipe ilagu alumani na yuluwa recipe ya liu edha kuangaleka ni wenda kuwa kino cha pilau kasi ndila wenda kana kwithwa wina shome sani ni kana withio uwa pilau ya kuni wenda wimo sio na muthanyani wa umundi ni dhia na njunengelelia success recipe utigizungu ni rangi unengelelia success recipe ngizika na mwalimu wenu amwita recipe kada ana amita na kwa mali kugawa tuita recipe ana rangi makasita ingredients ko asuno tunafikuna mudanyani wa umundi na jenda kana ndio tunangwa kutega na mudanyani wa umundi ukune kili mtukisani wana niseka na namba nene ya ene ndini maane tue ni kwithwa yesiliane yo mesika na onakuwa diata hena lo ni mundu utonya ukwara kwisila apu ni siya simo na kindu kicha ni siando na wethia yuwe ni watuika mundu wangoba ni wambeye kala maisha makwikala wimu tae mabinda ombe no ndu wa kwanwa nilo niishi katika simo ukala nizi wazilawa ili toliko simu ni waua koba yuna mbalene tuigili tuwa kombo ni simu kethia uyuke kala maisha sumadhi na maisha maukwata musala au kaiba lo ni isu noko so ingi lani ukela yuwa ni watuika mubungwa ndundu utona kwika mbewa abau ilazi simu ni wana waibwa uikita wipo makwani la utaitumia hapo isi ya simu tulondula wosete nawe witu ingi withi